ucoke wicirie ni ukurehe andu angi riu muto impostire nao to no nyende kuona muno Ruto agitwa guthie tour yake ha Mount Kenya eguthie na na ni ame uko makihota kurugama hau kwamba gukimobilize na kumintroduce kuri andu tondu andu ti akenu na andu matikuo magikena even moving forward na andu ndirakwira mararakara na different front hena betrayal ati twagucagurire twakuheire support Gachagua nerugamire nawe ni mwamure kiathi hena anga ya mbeu njithi ndona hana maspika meri na Wetangula na mundu gwitwo Mason Kingi tugithi na mbere so ugakora hena ningi mundu wa caguru mwaheo giti Kindiki urorari interior secretary wa interior ni ora borithi ciothe ni waciaga order cihure andu guku Nairobi cihure andu mataoni maria mangi cithukange indo cirathe andu gina abductions ici ciothe gina thaa ici turaria kwi andu mataramenyekana aoko ndaramenyekana kuri athi mwiritu Maverick ndaramenyekana kuri ari na tukirite uguo horo cino aragerio Senate koguo ni kwina andu ingi muno madisapite ukathikiria muciari agikwaria kwa mwana wakwa orije ndaramenyekana kuri ari asiringi muno tuteithite gina gufuatirira macira magi ona ciana ingi goka ona cigwa kiama-ini gitu kia LSK ku report he angi maende andu manyitagwo makidisapiaga ukaigwa mundu arakwira ni anyititwo for 2 weeks aturite hingirwo handu aramuvagwo na arakwe chronology ore anyitiirwo Githurai agitwarwo borithi ya Muthaiga akirutwo Muthaiga wiki makiria maigire ndoe kuria hingirwo karumu keho akoma handu floor-ini na mumothe marekwo ni hindiria interior secretary urirugamirire thigari niwe riu muthe uratugirio ati riu niwe wage ukinyirie ikiro cia gutuika deputy president uguo maundu mau ni marakara maria mena Kenya ni marakara mena mbeu njithi ni marakara mena andu akirima na ni kirira kwira moving forward gukona casualties aingi muno tondu anybody ura intend to replace mundu we Githurwa-ini acio me Githurwa-ini na ni mahurire Gachagua ni mekona hinde iritu muno gucoka ground na gucoka kwetha kuhota convince andu ati ni makinyi ni magirikire gukorwo makiheo kanya gukorwo magiserve a Kenya ringi na rure gukona ke na first lady na second lady gwiciria mundu mugiri the second lady ni uramwona haha second lady no woyo ni ndagitari by the way ni ndagitari wa chemist she's a PhD holder she's a lecturer athomithagia sciences university muciĩ wa Kindiki